Do të lexojmë me hirin e Zotit sonte tek libri i profetit Isaia, kapitulli 9. Apo που είπατε αδελφέ Από το Θήτα κεφάλαιο, το 9 κεφάλαιο, και από το 1 μέχρι το 8 εδάφιο, σελίδα 627. 7 παραγράφet e para. Populli që ecën në terr pa një dritë të madhe, mbi ata që banonin në vendin e hijes së vdekjes doli një dritë. Ti e ke rritur kombin, ke shtuar gëzimin e tyre. Ata gëzohen përpara teje ashtu si gëzohet dikush në korrje, dhe ashtu si gëzohet kur ndahet plaçka e luftës, sepse ti ke thyer zgjedhën që rëndonte mbi të, shkopin mbi kurrizën e tij dhe shufrën e atij që e shtypte si në ditën e Madianit, sepse çdo kpuç luftëtari në përleshje dhe çdo mantel i rrëkëllyer në gjak do të caktohet të digjet dhe do të jetë eshk zjarri, sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supët e tij do të mbështetet mbretëria dhe do të quhet këshilltari i admirueshëm, Perëndi i fuqishëm, Ati i përjetshëm, Princi i paqes. Nuk do të ketë sosur rritja e perandorisë së tij dhe paqja mbi fronin e Davidit dhe në mbretërinë e tij, për ta vendosur pa u tundur dhe për ta përforcuar me anë të mençurisë dhe drejtësisë tani dhe përjetë. Këtë ka për të bërë zeli i Zotit ushtrive. Amin. Αμήν. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, αδερφοί μου αγαπητοί, έλεγε για το λαό του Θεού, Në kapitullin përpara këtij thoshte për popullin e Perëndisë, οι οποίοι αντί να ρωτάνε τον Κύριο πήγαιναν στους μάντις, στις χαρτορίχτρες, σε διάφορους τέτοιους ανθρώπους για να τους πούν το μέλλον τους. të cilët në vend që të pyesnin Zotin, shkonin tek shortaret, tek magjestaret, tek shtriganet, në vend që të pyesnin Perëndin, pyesnin ata thot. Και ο προφήτης Ισαΐας λέει ότι εάν δεν πείτε ότι εμείς θα πάμε στον Κύριο, δεν έχετε φως. Dhe profeti Isaia ju thot se nëse nuk shkoni tek Zoti, nuk do të keni dritë. Ο λαός του Θεού δεν θα ρωτήσει το Θεό του για το μέλλον του ή θα πάει σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν. Populli i Perëndisë nuk do ta pyesë Perëndin apo do të shkojë tek njerëzit që nuk dinë. Θα πάει, λέει, στους νεκρούς να ρωτήσει για τους ζωντανούς, γιατί εμείς έχουμε ζωή τώρα από τον Κύριο. Do të shkojnë tek të vdekurit për të kërkuar jetë, sepse ne sot jemi të gjallë për Zotin. Εάν τώρα δεν ρωτάνε τον Κύριο Tani nëse nuk e pyesin Zotin και δεν πάνε στο Λόγο του Θεού να μάθουν ποιο είναι το μέλλον τους, dhe nuk shkojnë tek fjala Perëndisë për të mësuar se cila është e ardhmja e tyre, λέει η Γραφή, δεν έχουν φως αυτοί οι άνθρωποι. thot shkrimi se ato njerëz nuk kanë dritë. Και θα περάσουν αυτή τη γη, λέει, σκληρά βεβαρημένοι, Dhe do të kalojnë në këtë tokë, do më thënë të thatë, do më thënë dhe të rënd, θα τα βάζουν με το βασιλιά τους, με το Θεό τους, do të kthehen kundër mbretit të tyre dhe kundër Perëndisë të tyre, θα κοιτάζουν προς τον ουρανό, do të shohin drejt qiellit δεν θα τους απαντάει ο Θεός βέβαια, dhe patjetër që Perëndia nuk do të përgjigjet. μετά θα κοιτάζουν κάτω στη γη Pastaj do të shohin poshtë në tokë και εκεί, λέει, ταραχή και θάμβωμα αγωνίας. dhe atje turbullira dhe ankth i madh. Θάμβωμα, δηλαδή θα θαμπώνονται από αγωνία. Turbullira do më thënë do të turbullohen nga ankthi i tyre. Αυτό θα γίνει σε αυτούς οι οποίοι αντί να ρωτήσουν τον Κύριο, ρωτάγανε τους μάντις και σήμερα έχουμε τους αστρολόγους, τώρα περιμένουν όλοι αυτή την πρωτοχρονιά για να πούν το μέλλον του χρόνου. Kjo pra do t'ju ndodh atyre që në vend që të pyesin Zotin, pyesin shortaret dhe tani janë astrologët, tani që po vjen të ngrohet viti, presin astrologët të dalin të thojnë për të ardhmen e vitit tjetër. Δηλαδή δεν θα βλέπουν καθαρά, θα βλέπουν θολά. Pra nuk do të shohin qartë, do të shohin turbullt. Δεν θα μπορούν να δουν το Θεό, να καταλάβουν το Θεό. Nuk do të mund të shohin Perëndin që ta kuptojnë atë.
Όσοι δηλαδή άνθρωποι πάνε να ρωτήσουν για το Θεό σε άλλα πράγματα εκτός από το Λόγο του Θεού, ο Θεός δεν συμφωνεί μαζί τους. Kush shkon të pyes jashtë fjalës të Perëndis, Perëndia nuk u përgjigjet. Σήμερα στο μάθημά μας, στο θήτα κεφάλαιο που διαβάζουμε, Sot në mësimin tonë në kapitullin e 9 që lexuam, λέει όμως για ένα τόπο και μια γη θλιμμένη, thot për një vend dhe për një tokë të zhuritur, που σε αυτή τη γη δεν είχαν γίνει μεγάλα θαύματα, ku në atë vend nuk ishin bërë mrekulli të mëdha, δεν είχε ενεργήσει ο Θεός όπως ενεργούσε στην Ιερουσαλήμ και στον Ιούδα, nuk kishte vepruar Perëndia sikur vepronte në Jeruzalem dhe në Judë. αλλά αυτή τώρα η γη δεν θα έχει αυτό το θάμβωμα, Por tani më kjo tokë nuk do të ketë atë turbullirë, γιατί λέει τους προηγούμενους καιρούς εξουθένησε τη γη Ζαβουλών και του γη Νεφθαλήμ. sepse thot në kohrat e kaluara e kishte përçmuar vendin e Zabulonit dhe të Neftalit. Αυτό το μέρος είναι η Γαλιλαία, εκεί πάνω που κήρυται ο Ιησούς μας Χριστός. Ai vend është Galilea, aty ku predikoi Jezu Krishti. Και μας λέει τώρα η Γραφή ότι στους κοντινούς όμως τώρα μετά δηλαδή στους κατοπινούς, δηλαδή στους μετέπειτα χρόνους, Dhe na thot Zoti se në kohrat e ardhshme, domethënë në kohët pas atyre, që έκανε ένδοξα τα μέρη, λέει, προς το δρόμο της θάλασσας, πέρα από τον Ιορδάνη, στη Γαλιλαία των Εθνών. i beri Zoti të lavdishme gjerat përtej Galiles në vendet e kombeve. Γιατί τα έκανε ένδοξα? Γιατί πέρασε από εκεί ο Χριστός μας. Përse i bëri të lavdishme? I bëri sepse andej kaloi Krishti jon. Και ο Χριστός μας είναι το φως. Dhe Krishti jon është drita. Όπου περνάει ο Χριστός φωτίζει. Ku të kaloj Krishti, ndriçon. Όταν φύγουμε από τον Χριστό, χάνουμε το δρόμο μας, χάνουμε το φως μας. Kur ikim nga Krishti, humbim rrugën tonë, humbim dritën tonë. Αυτό είχαν πάθει οι μάγοι που είχαν έρθει από Ανατολών. Këtë kishin pësuar dietarët që erdhën nga lindja. Αυτοί οι άνθρωποι προσπάθησαν να βρούνε τον Χριστό που ήταν βρέφος, παιδί. Ato njerëz erdhën për të gjetur Krishtin që ishte foshnjë, domethënë, sapo kishte lindur. Ο Θεός τους έδειξε ένα αστέρι και το ακολουθούσαν. Perëndia ju dërgoi një yll dhe e ndiqnin yllin. Το ακολουθούσαν, φαίνεται, μήνες, πολύ καιρό. Duket se atë yll e ndiqnin muaj, shumë kohë, domethënë, shumë ditë. Όσο κοιτάζανε το αστέρι, είχαν φως και ακολουθούσαν. Aq sa e kishnin atë yll, domethënë që ndiqnin, kishin dritë, pra ndiqnin atë dhe ecnin. Μόλις τώρα φτάσανε κοντά στην Ιερουσαλήμ, Por kur ju afruan Jeruzalemit, είπανε πού αλλού θα γεννιέται, εδώ θα γεννιέται. Αυτή είναι η πρωτεύουσα, αυτή είναι η πόλη μεγάλη. thanë se ku tjetër do të lind. Ky është kryeqyteti, ky është qyteti i madh. Μόλις δηλαδή άφησαν τον Κύριο που τους οδηγούσε, Sa po lanë pra Zotin që i drejtonte, μπήκανε μέσα στην Ιερουσαλήμ. u futën në Jeruzalem. Λένε εδώ σε αυτή την πόλη θα ξέρουν για τον Χριστό οπωσδήποτε. Dhe thanë se këtu në këtë qytet patjetër që dinë se ku ka lind Krishti. Και ρωτάγανε πού ο Χριστός γεννάται, Dhe pyeten se ku ka lind Krishti, και έφτασε η φήμη τους μέχρι το βασιλιά, τον Ηρώδη. dhe shkoi ky lajm deri tek mbreti Herod, Οι οποίοι νομίζανε ότι αυτοί είναι οι κυβερνήτες, από αυτούς θα ρωτήσει ο Θεός τι θα κάνει.
sepse ato mendonin se këto janë ato që qeverisin vendin dhe ato do t'i pyesë Zoti pra se çfarë do të bëj. Ο Θεός όμως, αδελφοί μου, δεν ρωτάει εμάς τι θα κάνει. Εκείνος κάνει το σχέδιό του όπως θέλει. Por vëllezër dhe motra Perëndia nuk na pyet ne se çfarë të bëj. Ai bën planin e tij sikur don. Ο Κύριος μας, αδελφοί, δεν θα ρωτήσει τους Φαρισαίους ούτε τον Ηρώδη πού και πότε θα γεννηθεί. Zoti jon nuk do të shkojë të pyes as farisejt dhe as Herodin se ku dhe se si do të lindë Krishti. Αλλά δεν ήξερε κανένας που γεννιέται. Por nuk e dinte askush se ku do të lindte. Και κάλεσε ο Ηρώδης τους Φαρισαίους, πού γεννιέται ο Χριστός. Dhe kështu Herodi i thirri farisejt dhe pyeti se ku do të lindë Krishti. Τι λένε οι προφητείες. Çfarë thojnë profecitë? Οι Φαρισαίοι τις ξέρουν τις προφητείες. Farisejt e dinin profecitë. Και του είπανε στη Βιθλεέμ της Ιουδαίας, εκεί γεννιέται. Dhe i thanë se do të lindë në Betlehem të Judes. Έτσι λέει ο προφήτης. Kështu thot profeti. Ακούσανε από τους μάγους ότι εκεί γεννιέται ο Χριστός. Dëgjuan pra dëgjuan dietarët se aty do të lindë Krishti, Αλλά δεν πήγε, αδελφοί μου, κανένας για να δει τον Χριστό. nuk shkoi vëllezër dhe motra askush që të shoh Krishtin. Αυτοί οι μάγοι ήρθανε από Ανατολών Ηλίου. Ato erdhen nga lindja, nga larg ato dietarët për të vajtur tek Krishti. Αυτοί ήρθανε από πολύ μεγάλη απόσταση. Erdhen nga një distancë shumë e largët, Αλλά χάσανε και αυτοί το δρόμο τους. por humben edhe ato rrugën e tyre, Γιατί σταματήσανε να κοιτάζουν το φως, το αστέρι που τους οδηγούσε. sepse ndaluan se pari se ndjekur yllin që i drejtonte. Εδώ τώρα στη γη Ζαβουλών που διαβάσαμε, αυτός ο λαός θα δει φως πραγματικό. Tani në Zabulon, ai popull i ati vendi do të shoh dritë të vërtet. Δεν θα δει απλά ένα αστέρι που το οδηγεί, Nuk do të shoh thjesht një yll që e drejton, ούτε μια προφητεία που έλεγε έτσι και έτσι θα γίνει, dhe as një profeci që thoshte se kështu dhe kështu do të ndodhë, do të bëhet. αλλά θα δούνε κατευθείαν το Χριστό μας. Por do të shohin direkt Krishtin ton. Ακούγανε το κήρυγμα κατευθείαν από το στόμα του Χριστού μας. Këto ishin ato pra që dëgjonin predikimin e Krishtit direkt nga goja e tij. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα ότι αυτός ο λαός είδε φως μέγα. Për këtë arsye thot këtu se ai popull pa dritë të madhe. Δεν έχουν το θάμπομα, δηλαδή να βλέπουν θαμπά όπως έβλεπαν όλοι αυτοί οι οποίοι δεν πάνε στο Χριστό. Nuk kanë atë veshën përpara syve të tyre pra që të shohin turbullt, sikur ishin të tjerët që nuk shifshin dot Krishtin. Να ξέρετε ότι κανένας που φεύγει από τον Χριστό και πάει κάπου αλλού δεν μπορεί να έχει φως. Ta dini se kushdo që largohet prej Krishtit nuk mund të ketë dritë. Κανένας που αφήνει το Λόγο του Θεού και πιάνει βιβλία, βιβλιαράκια, θεωρίες, Kushdo që lën fjalën e Perëndis dhe merr dhe lexon dhe studion libra të ndryshëm, μα είναι ερμηνευτικά, ξέρουν αυτοί που τα Μα- λέγανε. janë libra që shpjegojnë, domethënë japin shpjegime për Biblën. Να ξέρετε, αδελφοί μου, ότι φεύγει ο Κύριος. Ta dini se në raste të tilla Zoti i ikën. Ο Κύριος πάει σε μέρη που οι άνθρωποι είναι ταπεινοί και ακούνε απλά το Λόγο Του. Zoti shkon në vende ku ka njerëz të përulur dhe të thjesht që dëgjojnë fjalën e tij. Και λέει εδώ στην προφητεία που διαβάσαμε ότι επολαπλασίασε το έθνος Dhe thot këtu tek profecia që lexuam se u shumua populli, γιατί είδανε φως. sepse pa dritë. Οι μάγοι μόλις φύγανε από την Ιερουσαλήμ, να πάλι το φως μπροστά τους. Dietarët sapo dolën nga Jeruzalemi, ylli prapë përpara tyre. Και χαρήκανε, λέει, χαρά μεγάλη. Dhe u gëzuan thot me një gëzim shumë të madh.
Όταν έρχεται ο Κύριος και μας φανερώνεται, έχουμε μεγάλη χαρά. Kur vjen Zoti dhe na shfaqet, atëherë kemi shumë gëzim. Και βλέπουμε τους μάγους ακολουθούν αυτή τη φορά το αστέρι Dhe shohim dietaret që këtë herë ndjekun yllin, και το αστέρι τους οδήγησε ακριβώς εκεί που ήταν ο Κύριος. dhe ylli i drejtoi pikërisht në vendin ku ishte Zoti. Να εμπιστευτούμε, αδελφοί μου, το Πνεύμα το Άγιο, γιατί μας οδηγεί ακριβώς εκεί που είναι ο Χριστός μας. Të besojmë Frymën e Shenjtë, sepse na drejton aty ku është Zoti, Να εμπιστευτούμε το Λόγο του Θεού, me γιατί μας οδηγεί εκεί που είναι ο Χριστός. Ta besojmë fjalën e Perëndisë sepse na drejton tek Krishti. Εκεί που είναι ο Χριστός μας είναι αιωνιότητα, είναι ζωή αιώνια. Aty ku është Krishti, është përjetësia, është jeta e përjetshme. Όμως όταν φεύγουμε από αυτό το φως, κάνουμε ζημιά. Por kur të ikim nga ajo dritë, atëherë bëm gabimin. Γιατί αυτά τα πρόσωπα που πήγανε να προσκυνήσουν τον Ιησού Χριστό ήταν σοβαρά πρόσωπα. Sepse ato persona që vajtën për ta adhuruar Krishtin ishin persona të rëndësishëm, Έκαναν μεγάλο κόπο bën një mund të madh για να έρθουν να βρουν τον Χριστό. që të vinë për të parë Krishtin. Έτσι είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κοπιάζουν πράγματι για να βρουν τον Χριστό. Dhe kështu ka njerëz të cilët me të vërtet mundohen dhe lodhen që të shohin Krishtin. Το λάθος τους όμως να σταματήσουν να προσέχουν στον Κύριο και να νομίζουν ότι έχουν τώρα δική τους αποκάλυψη, Por gabimi i tyre që bëhen pra që ndalojnë të shohin Zotin dhe të mendojnë sikur kanë zgjuesat e tyre, τους οδηγεί σε ένα λάθος kjo i drejton në një gabim που θα πεθάνουν πολλά παιδάκια. ku do të vdesin shumë fëmijë. Θα πεθάνουν παιδάκια που δεν φταίνε, Do të vdesin fëmijë që nuk kanë faj. αλλά όλα ξεκινάνε από το λάθος που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Pra të gjitha vazhdojnë nga gabimet që bëjnë ato njerëz. Γι' αυτό όσοι υπηρετούμε τον Κύριο, Për këtë arsye të gjithë që shërbejmë në veprën e Zotit, μιλάμε για τον Κύριο, flasim për Zotin, πρέπει να μην χάσουμε το δρόμο μας καθόλου. duhet të mos e humbim rrugën tonë, Γιατί αλλιώς θα κάνουμε ζημιά και σε κάποιους άλλους ανθρώπους που δεν φταίνε se ndryshe do të bëjmë dëm edhe tek njerëz të tjerë të cilët nuk kanë faj. Βέβαια ο Κύριος προστάτευσε τον Ιησού Χριστό, δεν τον άφησε στα χέρια του Ηρώδη. Sigurisht që Zoti e ruajti, Perëndia ruajti Jezu Krishtin dhe nuk e la në duart të Herodit. Τώρα μας λέει ότι χαίρονται πάρα πολύ αυτοί που θα δούνε τον Χριστό μας, Tani na thotë se gëzohen shumë ato të cilët do të shohin Krishtin, χαίρονται λέει όπως αυτοί που όταν θερίζουν μαζεύουν το σιτάρι, do të gëzohen ashtu sikur se e korsi kur shkon të mbledh grurin. χαίρονται όπως αυτοί που μοιράζουν λάφυρα, Do të gëzohen sikur ato që ndajnë plaçkën. γιατί ο Κύριος αφαίρεσε λέει το φορτίο αυτό που τους χτυπάγανε. Sepse Zoti thotë u ahoqi atë barr që i rëndonte, që i godisnin. Και ο Κύριος που θα έρθει λέει θα σταματήσει τον πόλεμο. Dhe Zoti kur të vijë thotë do të ndaloj luftën. Οι χριστιανοί, αδερφοί μου, δεν θέλουν πλέον πόλεμο. Të krishterët, vëllezër dhe motra nuk duan luftë. Για ποιο πράγμα δεν θέλουν? Porse nuk duan luftë? Γιατί λέει ένα παιδί γεννήθηκε σε εμάς, Sepse një fëmijë thotë ka lindur, ένας γιος δόθηκε σε εμάς. një djalë na është dhënë. Το φως λοιπόν που λέει πιο πάνω, Drita pra që thotë më lart, η ειρήνη, paqja, η χαρά gëzimi, έρχεται από αυτό το παιδάκι που θα έρθει. vjen nga ky djalë që do të vijë.
Και αυτό το παιδάκι θα έχει την εξουσία λέει πάνω στον ώμο του. Dhe ky djalë thot do të ketë pushtetin mbi supat e tij. Δεν θα περιμένει κάποιος άνθρωπος να του δώσει την εξουσία. Nuk do të pres ndonjë njeri që t'i japë pushtet. Ο Κύριος μας είχε την εξουσία να επιτιμάει τα δαιμόνια. Zoti jon kishte pushtetin të dëbonte demonët, Είχε την εξουσία να νικάει κάθε ασθένεια. kishte pushtet që të mposhte çdo sëmundje, Είχε την εξουσία να ελευθερώνει από τον πονηρό, kishte pushtetin t'i çlironte nga i ligu, nga να djalli, ελευθερώνει την παυτοφόρο μοιχευωμένη από αυτούς που κρατάγανε πέτρες, të çlironte gruan që shkilte kuroren dhe zunë në flagrancë, ta çlironte nga njerëzit e tjerë, χωρίς να έχει όπλα. pa patur armë. Ούτε μαχαίρια είχε, ούτε ασπίδες, ούτε δόη. As nuk kishte thik, as nuk kishte mbrojtje, as nuk kishte ushtë, Αλλά νίκησε, αδερφοί μου, όλο το σύστημα της εποχής εκείνης. por mposhti gjithë sistemin e asaj kohe. Ήρθε και μας έφερε το Ευαγγέλιο από τον ουρανό. Erdhi pra dhe na solli ungjillin nga qielli. Και δεν είχε εξουσία μόνο απέναντι στις ασθένειες, Dhe nuk kishte pushtet vetëm përpara sëmundjeve, αλλά μας λέει η Γραφή ότι ο λόγος του ήταν με εξουσία. por shkrimi na thot se fjala e tij ishte me pushtet. Έλεγε δηλαδή ο Κύριος ένα λόγο και γινόταν. Thoshte pra Zoti një fjalë dhe bëhej. Παραδείγματος χάρη, όταν ανέστησε το κοριτσάκι, Për shembull kur ringjalli vajzën, της είπε «Κοράσιον, προσέλευω, σηκώθητη». i tha, vajzë ty të them qou, Δηλαδή του μίλησε ονομαστικά. do me thënë i foli me emër. Στο παιδί της χήρας της Ναΐν φώναξε «Νεανής και σήκω πάνω». Djalit të ves në Nain, i tha qou. Στο Λάζαρο που είχε πεθάνει Lazarit 4 μέρες, që kishte 4 ditë i vdekur, του φώναξε «Λάζαρε, βγες έξω». i thirri Lazar dil jashtë. Και έλεγε ατομικά στον καθένα με το όνομά του. Pra i thirrte me emër personalisht. Γιατί, αδερφοί μου, ο λόγος αυτός που βγαίνει από το στόμα του Κυρίου μας έχει τέτοια δύναμη, Sepse vëllezër dhe motra, fjala që del nga goja e Zotit ton ka kaq forcë που μία μέρα θα πείτε θα αναστηθούν με ένα λόγο όλοι οι νεκροί. ku një ditë një fjalë do të thotë dhe do të ringjallen gjithë të vdekurit. Αυτός ο λόγος που βγαίνει από το στόμα του έχει εξουσία. Pra ajo fjalë që del prej gojës tij ka pushtet. Όπως έλεγε ένα λόγο, Κύριος είπε ο Θεός, γεννηθεί το να γίνει ο ουρανός και η γη και έγινε. Sikur se thoshte, të bëhet qielli dhe toka dhe u bën. Είπε να γίνει φως και ήρθε το φως. Tha të bëhet drita dhe erdhi drita. Πριν πει ο Θεός γεννηθεί το φως, Përpara se Zoti të thotë u bëf drita, είχε φτιάξει τη γη. e kishte krijuar tokën, Αλλά δεν μπορούσε να τη δει κανένας. por nuk e shifte kush dot. Nuk shifej. Ήταν αόρατη και ακατασκεύαστη. Ishte e pa dukshme dhe e pa ndreqme. Και ένα μεγάλο σκοτάδι σκέπαζε όλη τη θάλασσα. Dhe një errësirë e madhe mbulonte gjithë detin. Και αποφάσισε ο Θεός αυτό να το αλλάξει. Dhe vendosi Perëndia që këtë ta ndryshojë. Και λέει πάλι ένα λόγο. Dhe thot përsëri një fjalë. Να χωρίσουν τα ύδατα από υδάτων και χώρισαν. Thot të ndahen ujrat nga ujrat dhe i ndau. Μετά λέει να μαζευτούν τα ύδατα που είναι κάτωθεν του ουρανού να κατεβούν σε ένα μέρος και μαζεύτηκαν όλα τα νερά σε ένα μέρος. Dhe tha pastaj të mblidhen ujrat në një vend dhe kështu bën detet. Είπε να γίνει ο ήλιος και την τέταρτη μέρα
Και το φεγγάρι και έγινε. Tha ditën e katërt të bëhet dielli dhe hena dhe u bën. Ένα λόγο έλεγε και γινότανε. Pra, një fjalë thoshte dhe bëhej. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Ιησούς μας Χριστός έχει την εξουσία πάνω στον νόμο Του. Këtu pra duhet të kuptojmë se Jezu Krishti ka pushtetin mbi supat e tij. Όταν λέει κάτι γίνεται. Pra kur thot diçka bëhet. Αυτό λοιπόν το παιδί έχει την εξουσία στον νόμο Του Ky djalë pra thot ka pushtet mbi supët e tij και το όνομα του λέει θα ονομαστεί θαυμαστός. dhe emri i tij do të quhet Këshilltar. Θαυμαστός σημαίνει θα τον θαυμάζουν όλοι οι πάντες. I mrekullueshëm, pra do të mrekullohen gjithë njerëzit me te. Δεν έχουμε άλλον να θαυμάζουμε όπως τον Χριστό μας. Nuk kemi kënd tjetër që të mrekullohemi përveç Krishtit. Και επίσης θα ονομάζεται σύμβουλος. Dhe gjithashtu do të quhet Këshilltar, siç tham. Τον θαυμάζουμε γιατί έχει την εξουσία και τη δύναμη, Mrekullohemi me te sepse ka pushtetin dhe forcën, αλλά και ό,τι θέλουμε στη ζωή μας το συμβουλευόμαστε. por për të gjitha sa duam në jetën tonë, këshillohemi me te. Πάμε στον Κύριο. Shkojmë tek Zoti. Εδώ θέλω να προσέξουμε γιατί σήμερα οι άνθρωποι Këtu duhet të kemi pak kujdes sepse sot njerëzit σε ένα μεγάλο μέρος πλέον πάνω της γης në një pjesë të madhe të tokës, όταν θέλουν να συμβουλευθούν πάνε πλέον στην τεχνητή νοημοσύνη. kur duan të marrin ndonjë këshill, shkojnë tek inteligjenca artificiale, Ή πάνε σε ψυχίατρους apo shkojnë tek psikologët, ή αλλιώς πάνε σε διάφορους ανθρώπους που νομίζουν ότι είναι φωτισμένοι apo shkojnë tek njerëz të ndryshëm, të cilët mendojnë se janë të ndriçuar. Είναι ορισμένοι ιδιαίτερα γυναίκες οι οποίες παρακολουθούν τα άστρα. Janë disa gra të veçanta të cilat ndjekun shohin yjet. Μην περιμένετε συμβουλές από τέτοιους ανθρώπους. Mos prisni që të këshilloheni prej njerëzve të tillë. Ο σύμβουλός μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Këshilltari jon është Jezu Krishti. Γι' αυτό τον ονομάζει σύμβουλο. Për këtë arsye e quan këshilltar. Θα μας συμβουλέψει σωστά. Αυτό που θα μας πει είναι το σωστό. Do të na këshillojë sakt. Ajo që do të na thotë, domethënë është sakt. Αυτό που έφερε ο Κύριος από τον ουρανό το Ευαγγέλιο, ό,τι λέει είναι σωστό. Ungjillin që Zoti e solli nga qielli, të gjitha sa i thotë janë të sakta. Ένα άλλο όνομα που θα έχει θα είναι Një tjetër emër që do të ketë Θεός ισχυρός. është Perëndi i fuqishëm. Βλέπετε, σε άλλο σημείο λέει το όνομά του θα είναι Εμμανουήλ, είπε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Në kapitullin përpara këtij e quan emrin e tij Emanuel. Εδώ πέρα λέει Θεός ισχυρός. Këtu thot Perëndi i fuqishëm. Όταν ήρθε εδώ στη γη και έλεγε στους Φαρισαίους ότι είναι ο Υιός του Θεού, Kur erdhi këtu në tokë dhe u thoshte farisejve se është biri i Perëndisë, εκείνοι σκανδαλιζόταν. ato skandalizoheshin me te. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος να είναι Υιός του Θεού? Si është e mundur që një njeri të jetë biri i Perëndisë? Δεν πήγαν ποτέ κοντά του να του συμβουλέψει ο Κύριος. Nuk shkuan kur pranë tij që t'i këshilloj Zoti. Τον κοροϊδεύανε γιατί νομίζαν ότι αυτοί είναι οι δάσκαλοι, αυτοί τα ξέρουν καλά τα πράγματα. Por vetëm e tallnin sepse ato mendonin se ishin mësuesit dhe i dinin gjërat. Αλλά δεν μπορεί κανένας μας να ξέρει όπως ξέρει ο Ιησούς Χριστός. Por nuk mundet askush nga ne njerëzit të di gjërat sikur i din Krishti. Μετά αφού είναι Θεός και μάλιστα ισχυρός Θεός, Dhe pastaj derisa është Perëndi dhe mundësisht Perëndi i fuqishëm,
Πού αλλού να πάμε, δεν πρέπει να πάμε σε εκείνον. Ku të shkojmë tjetër, nuk do të shkojmë tek ai. Μετά θα ονομαστεί πατέρας του μέλλοντος αιώνος. Pastaj thot se do të quhet atë i përjetshëm, Γιατί το μέλλον είναι ο Χριστός. sepse e ardhmja është Krishti. Όσοι έχει σώσει και τους πάρει κοντά του, θα βασιλέψουν μαζί του στους αιώνας των αιώνων. Të gjithë sa ka shpëtuar dhe do t'i marrë pranë tij do të mbretërojnë në përjetësi. Γι' αυτό λέει πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Për këtë arsye thot atë i përjetshëm. Έτσι το περιγράφει εδώ πέρα. Ashtu e përshkruan këtu. Και ένα άλλο όνομα που θα έχει είναι Άρχον Ειρήνης. Dhe një tjetër emër që do të ketë është Princi i Paqes. Είναι ο Άρχοντας της Ειρήνης. Është Princi i Paqes. Δεν μπορεί να έχει ειρήνη ένας άνθρωπος αν δεν έχει τον Χριστό. Nuk mund të ketë paqe një njeri nëse nuk ka Krishtin. Όσο και να ψάξει τον κόσμο αυτό, δεν μπορεί να βρει κάπου αλλού ειρήνη. Sado që të kërkojë në këtë botë, paqe kund tjetër përveç se në Krishtin nuk mund të gjej. Και συνεχίζει ακόμα, στην αύξηση της εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είστε τέλος. Dhe vazhdon dhe thot se nuk do të ketë të sosur rritja e perendorisë të tij dhe Δηλαδή ο Κύριος μας θα αυξάνει η εξουσία του. do më thënë Zoti ton do t'i shtohet pushteti i tij. Ενώ οι εξουσίες των ανθρώπων όλες φεύγουν, του Κυρίου μας αυξάνει. Ndërsa pushtetet njerëzore të këtë gjithë njerëzit, pushtetet largohen ndërsa ikën. Kurse tek Την εποχή που ζούσε ο Κύριος μας υπήρχε ο Πιλάτος, ο Ηρώδης, në kohën kur jetonte kur ishte Jezu Krishti këtu në tokë, domethënë ishte Pilati, Herodi, ο Άννας, ο Καϊάφας. ishte Anan, Kajafa. Πού είναι αυτοί, δεν υπάρχουν. Ku janë ato? Nuk janë më. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Lavdi e Επίσης, μας λέει εδώ πέρα η Γραφή ότι δεν θα υπάρχει τέλος και θα κάτσει στο θρόνο του Δαβίδ και της βασιλείας και στο θρόνο επί τη βασιλεία αυτού. Dhe pra nuk do të ketë sosur të sosur perëndoria e tij, do të ulet mbi thronin e Davidit dhe të mbretërisë të tij. Θα στερεώσει δηλαδή τη δικαιοσύνη και στην κρίση από τώρα και μέχρι τον αιώνα. Do të forcoje të lexoj për ta vendosur pa u tundur dhe për ta përforcuar me anë të mençurisë dhe të drejtësisë. Tani dhe për Αυτό δεν θα γίνει γιατί ήταν κάποιοι καλοί άνθρωποι, αλλά γιατί ο Κύριος το θέλησε. Kjo gjë nuk do të bëhet nga që ishin disa njerëz të mirë, por kjo do të bëhet sepse kështu e don Zoti. Ο ζήλος του Κυρίου λέει θα το εκτελέσει αυτό. Zelli i Zotit thot do ta bëj këtë. Και ο Κύριος μας, αδερφοί μου, ήρθε κάτω στη γη και έγινε άνθρωπος. Dhe kështu Zoti jon, vëllezër dhe motra, erdhi këtu në tokë dhe u bë njeri. Οι Φαρισαίοι τον αμφισβήτησαν πάρα πολύ. Farisejt e dyshuan shumë. Τον αμφισβήτησαν ότι δεν είναι ο γιος του Θεού. E dyshuan se nuk është biri i Perëndis. Ο Πιλάτος τον αμφισβήτησε, δεν είσαι βασιλιάς. Pilati e dyshoi, duke i thënë se nuk je mbret. Ο Ηρώδης τον ενέπαιζε, ήθελε να το σκοτώσει μάλιστα κιόλας πριν γεννηθεί. Herodi përpara se të lindte akoma mirë donte ta vriste. Όταν ήταν μωρό, συγγνώμη, όχι πριν γεννηθεί. Falë jetë para se të lindte, por kur ishte foshnjë, kur ishte i vogël. Αλλά ο Ιησούς μας Χριστός, αδελφοί μου, μένει στον αιώνα. Por Jezu Krishti, vëllezër dhe motra, është në përjetësi. Δεν μπορεί να σταματήσει κανένας τον Χριστό να βασιλεύει. Nuk mund ta ndaloj askush Krishtin që të mbretëroj. Δεν μπορεί κανένας να σταματήσει την εξουσία του Κυρίου μας. Nuk mund ta ndaloj askush pushtetin e Zotit ton. Και μας λέει εδώ πέρα η Γραφή ότι
ήρθε η ώρα, όταν ήρθε λέει το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός εξαπέστειλε τον εαυτού Υιόν. Dhe na thot këtu se kur erdhi ora, Perëndia dërgoi birin e tij. Ο Ιωάννης θα μας πει ότι ο Λόγος έγινε σάρκα Gjoni na thot se fjala u bë mish και κατοίκησε ανάμεσά μας dhe banoi ndër ne. και είδαμε τη δόξα του, δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Dhe pam lavdinë e tij si lavdinë e të vetëmlindurit, i mbushur me lavdi përpara Αδελ- Perëndisë. Αδελφοί μου, δεν υπάρχει άλλος που να έχει την εξουσία στον νόμο του. Vëllezër dhe motra, nuk ka tjetër që të ketë pushtetin mbi Την supë. εξουσία στον νόμο την έχει μόνο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Pushtetin në supet e tij e ka vetëm Jezu Krishti. Ευχαριστούμε τον Κύριο μας. Και όταν ο Κύριος μας τώρα αναστήθηκε, Dhe kur Zoti jon tani u ringjall, γιατί ο διάβολος είχε μια εξουσία πάνω στη γη. sepse djalli kishte një pushtet mbi tokë. Η εξουσία που είχε, μάλιστα του είπε, βλέπεις τα βασίλεια, είναι δικά μου, είπε στον Κύριο μας. Pushteti që kishte, mundësisht i tha Zotit ton, i shef mbretëritë që janë të mijat. Αν πέσεις να με προσκυνήσεις, θα στα δώσω όλα. Në qoftë se bie dhe më bie përmbys përpara meje dhe më adhuron, do të të jap të gjitha këto mbretëritë. Και ο Κύριος μας όμως, αδερφοί μου, είχε την εξουσία πάνω του. Dhe Zoti jon e kishte pushtetin mbi vete. Και προσπάθησαν, αδερφοί μου, να του αμφισβητήσουν την εξουσία την οποία έχει. Dhe u munduan që ta bëjnë të dyshueshme pushtetin që kishte. Αλλά ο Κύριος μας τους νίκησε όλους. Por Zoti jon i mposhti të gjithë. Μάλιστα, όταν ήρθε ο διάβολος για να τον κρίνει Mundësisht kur erdhi djalli që ta gjykoi και τον συλλάβανε οι Φαρισαίοι, dhe e arrestuan farisejt, τους είπε ότι αυτή είναι η ώρα σας και η εξουσία του σκότους. i u tha se kjo është ora juaj dhe pushteti i errësirës. Δόθηκε δηλαδή η εξουσία στο σκότος να σκοτώσει τον Κύριό μας. Ju dha domethënë pushteti i errësirës që të vras Zotin ton. Προσπάθησε να το κάνει αυτό για να του βρει κάποια αμαρτία. U mundua ta bëj këtë në mënyrë që t'i gjejnë një mëkat, ndonjë Δεν τα mëkat, κατάφερε όμως. por nuk ja arriti. Ο Κύριος μας νίκησε και αναστήθηκε. Zoti jon fitoi dhe nga që fitoi u ringjall. Και μόλις αναστήθηκε είπε αυτό το ωραίο εδάφιο. Dhe kur sapo u ringjall tha këtë paragraf të bukur. Εδόθηκε σε μένα πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Më është dhënë, thot mua, çdo pushtet si në qiell edhe në tokë. Όλες οι εξουσίες τώρα είναι πάνω στον Κύριο Tani μας. të gjitha pushtetet janë mbi Zotin ton. Γι' αυτό τον ευχαριστούμε. Për këtë arsye falenderojmë. Και την εξουσία τώρα τη δίνει στους μαθητές του. Dhe pushtetin tani u jep dishepujve të tij. Και τους λέει να πάτε να μαθητεύσετε όλα τα έθνη Dhe u thot, shkoni dhe mësoni të gjitha kombëvet και να τους βαπτίσετε στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου dhe Πνεύματος. pagëzoni ato në emër të Atit, të Birit dhe të Frymës të Shenjtë. Αυτή τώρα την εξουσία τη δίνει στα παιδιά του. Tani këtë pushtet pra u jep bijve të tij. Να μην τη χάσουμε, αδερφοί μου. Ne Αμήν. mos e humbim vëllezër dhe motra. Kapitulli 2 i Mateut, versi 16, 17, 18, ku Herodi mbretej gjithë fëmijët nga 2 vjeç edhe poshtë, sipas kohës së cilës kishte hetuar me kujdes nga dietar. Pyetja është, çfarë i patën fëmijët në moshën 2 vjeç, domethënë që u vranë gjithë ata fëmijë? Kjo është pyetja. Ναι. Ποια είναι η Çfarë i ερώτηση patën εδώ? fëmijët
që vrau Herodi. Ne adherfe. I Herodi si ti ftegane ta παιδιά που τα σκότωσε ο Ηρώδης. Τα παιδιά αδερφοί μου δεν φταίγαν τίποτα. Fëmijët nuk patën faj fare. Αλλά μην νομίζετε ότι έχουν αδικηθεί αυτά τα παιδιά. Por mos mendoni që është bërë padrejtësi në lidhje me këta fëmijë që u vranë. Λέει ότι κλαίει η Ραχήλ τα παιδιά της γιατί δεν υπάρχουν. Thotë rreshti 18 në Ramu dëgjua një klith, një vaj, një qarje dhe një gjë me madhe, Rakela vajton bitë e saj, ne? Αν όμως θα πάμε στον Ιερεμία στο 31 κεφάλαιο, Në qoftë se shkojmë te Jeremia, kapitulli 31, στο 31 κεφάλαιο και στο εδάφιο 15, te kapitulli 31, rreshti i 15, για διαβάστε το 15 μέχρι το 18 τα τρία εδάφια να δείτε. lexojmë atëre te kapitulli 31 Jeremia, kapitulli 31, rreshti 15, 16 dhe 17. Kështu thot Zoti, u dëgjua një zë në Ramah, një vajtim dhe një e qarë e hidhur, Rakela vajton bitë e saj dhe nuk pranon të ngushëllohet për ta, sepse ata nuk janë me. Kështu thot Zoti, mbaj zërin tënd nga e qara, sytë e tu nga të derdhurit lot, sepse vepra jote do të shpërblehet, thot Zoti, ata do të kthehen nga vendi i armikut. Ka shpresë për pasardhësit e tu, thot Zoti, bitë e tu do të kthehen brenda kufive të tyre. Amin. Αυτή την προφητεία, αδερφοί μου, Kjo profeci vëllezër μας εξηγεί ο Ματθαίος. na i shpjegon Mateu. Τα ίδια λόγια λέγει. Të njëjtat fjalë thot edhe Mateu, Όμως εδώ η προφητεία λέει για την Ραχήλ που κλαίει τα παιδιά της, por profecia te Jeremia thot për Rakelën që vajton bitë e saj, κλαίει λέει τα παιδιά της και δεν έχει παρηγοριά γιατί δεν υπάρχουν, τα σκότωσε ο Ηρώδης, αυτά τα παιδιά εννοεί. thot që qanë për bitë e saj dhe nuk pranon të ngushëllohet, sepse nuk janë me, për këtë arsye qanë, Γιατί λέει τα τέκνα της δεν υπάρχουν. sepse fëmijët e saj nuk janë me. Όμως της λέει η Γραφή ότι κάνεις λάθος, υπάρχουν. Por thot fjala e Zotit, bën gabim, ekzistojnë ata. Της λέει σταμάτα να κλαις, I thot të pusho si qari, σταμάτα τη φωνή σου να κλαίει pusho, mos qaj me, zërin tënd mos e ngri, και τα μάτια σου από δάκρυα, edhe sytë e tu me lot, γιατί λέει το έργο σου θέλει ανταμυφθεί, λέγει ο Κύριος. sepse vepra jote do të shpërblehet, thot Zoti. Αυτά δηλαδή τα παιδιά είναι οι πρώτοι μάρτυρες του Ιησού Χριστού. Këta fëmijë që vrau Herodi janë dëshmitarët e parë për Krishtin. Και να ξέρετε ότι ο μεγαλύτερος μισθός στον άνθρωπο που μπορεί να πάρει είναι όταν μαρτυρήσει για τον Κύριο. Dhe të dini që shpërblimi më i madh që do marrë një njeri, domethënë është që do vdesi për emrin e Krishtit. Αυτά τα παιδιά τώρα τα ονομάζει μάρτυρες. Këta fëmijë i quan dëshmitar, γιατί θα ανταμυφθείς, λέει στη Ραχήλ για τα παιδιά αυτά που έχασες. sepse do të shpërblehesh për ata fëmijët që humbe. Και θα επιστρέψουν, λέει, από τις γης του εχθρού. Dhe ata do të kthehen nga vendi i armikut. Ο Κύριος μας ήρθε, αδερφοί μου, μετά τα ανέστησε αυτά τα παιδάκια. Zoti jon erdhi Μάλλον, vëllezër, συγγνώμη, δεν τα έχει αναστήσει ακόμα, αλλά τα πήρε από τον Άδη τώρα και τα έχει κοντά του. këta fëmijë domethënë që u vran i mori nga Adesi dhe i mori atje në praninë e tij. Αυτά τα παιδάκια είναι οι πιο, θα λέγαμε, τυχεροί άνθρωποι. Këta fëmijë që vrau Herodi janë fëmijët më të gëzuar nga tërë fëmijët e tjerë, Γιατί θα λάβουν τόσο μεγάλο μισθό sepse do marrin kaq shumë shpërblim të madh και δεν έκαναν τίποτα, απλά τους αφαίρεσε ο Ηρώδης στη ζωή. nuk është se bën një gabim, bën diçka të keqe, thjesht sepse Herodi erdhi dhe i vrau. Δεν ζήσαν τη ζωή όπως τη ζήσαμε εμείς, Nuk bën një jetë ashtu sikur se bën të gjithë njerëzit e tjerë, αλλά αυτό έχει μεγάλο μισθό.
por që e sigurt është që ata kanë një shpërblim shumë të madh të Zotit. Γι' αυτό μη στεναχωριέστε αν κάτι συμβαίνει κακό, λέτε γιατί να γίνει αυτό. Për këtë arsye të kemi kujdes vëllezër, kur ndodh diçka, mos themi diçka e keqe, mos themi pse ndodhi kjo gjë. Δεν θα δικηθούν τα παιδάκια αυτά. Nuk bëhet pa drejtësi domethënë ndaj këtyre fëmijëve. Μακάρι να είχαμε και εμείς το μισθό τους. Do Zoti që edhe neve të kishim një shpërblim të tillë. Έτσι, γιατί η Γραφή λέει ότι το έργο σου θα ανταμυφθεί. Edhe fjala e Zotit thot vepra e tyre, vepra jote domethënë do të shpërblehet për këtë që ndodhi. Είναι λοιπόν οι πρώτοι μάρτυρες του Ιησού μας Χριστού. Janë dëshmitarët e parë të Jezu Krishtit, këta fëmijë. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Amin. Lavdi Zotit. Kemi atëherë një pyetje tjetër që na ka ardhur. Është normale që mbas një lutje të gjatë dhe në prezent të frymës së shenjtë të ndihesh lodhje? Duhet të theksoj që në momentet e lutjes nuk ndiej lodhje, por më pas kur ngrihem kuptoj, ndiej lodhje në frymarrje. Ka të bëjë me shëndetin? Adërfe, Ναι, ακούω. μία αδερφή ρωτάει. Είναι normal που μετά από μία μεγάλη προσευχή και γεμάτη από το Πνεύμα το Άγιο να είσαι κουρασμένη? Δηλαδή δεν είμαι κουρασμένη, αλλά μετά που σηκώνομαι έτσι νιώθω, έτσι καταλαβαίνω. Πώς εξηγείται αυτό? Ναι, η προσευχή είναι κούραση. Λούτια është e lodhshme. Και μάλιστα η Γραφή τον λέει αγώνα, αγωνίζεστε, λέει στις προσευχές. Fjala e Perëndisë e thotë të bëni Αγωνίζετε στις προσευχές, έτσι. bëni një betejë nëpërmjet lutjes. Άρα λοιπόν δεν είναι, μπορεί όντως να είναι κουρασμένη μετά την προσευχή. Sigurt që mund të jetë e lodhshme mbas lutjes, Γιατί ο άνθρωπος γονατίζει, είναι στα γόνατα. sepse njeriu bie në gjunjë. Τώρα όμως δεν ξέρω βέβαια, δεν ξέρω βέβαια τι ακριβώς θέλει να πει αδερφή. Εννοεί σωματική κούραση, πνευματική κούραση. Somatiki λέει πιο πολύ. Σωματική. Ναι. Ναι, είναι φυσιολογικό αυτό. Është fiziologjike kjo gjë që thot motra, domethënë që ndjen lodhje mbas asaj. Δεν είναι εύκολη η προσευχή, γονατιστός είσαι, δεν είναι εύκολο. Nuk është e lehtë edhe lutja, vëllezër motra, sepse biem në gjunjë edhe i kushtojmë Zotit. Μάλιστα κάποιοι άλλοι δεν μπορούν καν να γονατίσουν και δεν παρεξηγεί κανένας, είναι καθιστή. Bile ka disa që nuk munden fare të bien në gjunjë dhe për këtë arsye askush nuk duhet ti paragjykoj, nga që rrin ashtu dhe nuk bien në gjunjë. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δεν είναι εύκολη η πέση προσευχή. Είναι πολύ πιο δύσκολη από το μεροκάματο. Pra nuk është e lehtë lutja, bile është më e vështirë se sa rroga që marrim në punë. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Πήγαινε, δούλεψε μια δύσκολη δουλειά 8 ώρες. Do të sjell një shembull, bie fjala ik punon në një punë, në një zanat 8 orë. Και κάτσε και γονατιστός να προσεύχεσαι 8 ώρες. Dhe jam mundoh tani të ulesh në gjunjë 8 orë. Για δοκιμάστε να δείτε, είναι εύκολο. Ja shikoj një herë, e lehtë është kjo gjë të rish 8 orë në gjunjë. Δεν είναι λοιπόν αφύσικο το να είναι κουρασμένη αδερφή μετά την προσευχή. Δεν είναι αφύσικο, είναι φυσικό να έχει κουραστεί. Është fiziologjike kjo që thot motra, domethënë që mbas lutjes ta ndiej veten të lodhur. Një motër pyet, nisëm nga një ende rreth një diskutimi me një tjetër besimtar në lidhje me temën, nëse është e saktë të thuhet, rrënjët e Jezusit janë thellë në individ apo rrënjët tona janë thellë në lumin e Zotit. Idhan ένα όνειρο και μιλήσανε με μια άλλη αδερφή πάνω σε αυτό το όνειρο. Ότι είναι σωστά να λέγεται ότι η ρίζα του Ιησού
είναι βαθιά στον άνθρωπο ή τα δικά μας ρίζα είναι βαθιά στο ποτάμι του Κυρίου, πώς να σου πω τώρα. Εμείς βάζουμε τις ρίζες μας μέσα στη γη. Εμείς βάζουμε Εμείς βάζουμε τις ρίζες μας, λέω, μέσα στη γη. ne vëmë rënjë tona në tokë. Ο Κύριος λέει, εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα. Zoti thotë, unë jam hardhia, ju jeni shërmendët. Αν θα δείτε στο προφήτη Ισαΐα, στο 5ο κεφάλαιο, στο 5 κεφάλαιο, Nëse do shikoni te profeti Isaia te kapitulli 5, περιγράφει ότι πήρε, λέει, μια άμπελο από την Αίγυπτο και τη φύτεψε. thotë që mori një hardhi edhe e mbolli. Αλλά στον προφήτη Εζεκίλ λέει τώρα ότι αυτή την άμπελο Por te profeti Ezekil thotë e mori domun këtë hardhi, ήρθε, λέει, ένας άλλος αετός. erdhi një shqiponjë tjetër, Ο πρώτος αετός τη φύτεψε. shqiponja e parë e mbolli këtë, Έβαλε ρίζες κάτω και ήταν μια χαρά. vuri rrënjë poshtë, domethënë në tokë edhe ishte shumë mirë. Ο δεύτερος αετός τώρα Shqiponja e την dytë ξεγέλασε και λέει, ρίξε πάνω μου τις ρίζες σου. Filloi ta përqeshi, të tallet me ta, i thotë rrënjtë tua hidhi mbi mua, Και μόλις έβγαλε τις ρίζες και τις άπλωσε πάνω του, dhe sa i hoqi rrënjë, domethënë nga toka dhe i hodhi mbi këtë shqiponjën e dytë, την τράβηξε, την ξερίζωσε και e tërhoqi, e shkuli dhe u tha. έτσι. Αυτός είναι τώρα ο ένας αετός είναι ο Χριστός μας και ο άλλος είναι ο διάβολος. Një shqiponjë pra, ai që e mbolli ish Krishtin, ndërsa tjetra presupozon djallin. Ο διάβολος θέλει να μας κάνει να βγάλουμε τις ρίζες από τον Χριστό. Djalli kërkon që të heqim rrënjët tona nga Krishti, Εμείς βάζουμε τις ρίζες μας μέσα στον Χριστό. ne vëmë rrënjët tona në Krishtin, Zotin tonë. Osea kapitulli 13, rrisi 13. Αδελφέ, Osea 13 κεφάλαιο, 13 εδάφια. Το 12 διαβάσαμε μέχρι το 15, τα 3 εδάφια να δούμε. Vllai thot lexojmë një rresht përpara 12, 13 dhe 14. Pausia e Efraimit është mbyllur në vend të sigurt, mëkati i tij mbajti fshehur. Dhimbje grash që lindin do të vinë mbi te. Është një bir pa mend, sepse nuk duhet të qëndrojë gjatë në vendin ku dalin fëmijët. Unë do t'i shpengoj nga pushteti i Sheolit, do t'i shpëtoj nga vdekja. O vdekje, unë do t'i jem mortaja jote. O Sheol, unë do t'i jem shkatërimi jot. Εδώ, αδερφοί, αν δεν μας το εξηγούσε το εδάφιο ο Απόστολος Παύλος, δεν θα ξέραμε τι σημαίνει. Vëllezër, nëse apostulli Paul nuk do të na shpjegonte këtë varg, nuk do të mund të jepnim neve në shpjegim. Μας λέει ότι εξαιτίας της αμαρτίας που είχε παραδείγματος χάρη ο Εφραήμ, Na thot për shkak të mëkatit që kishte Efraimi, ήρθανε πόνοι όπως της γυναίκας που είναι έτοιμη να γεννήσει. erdhën dhimbje ashtu sikur se një grua që është gati për të lindur. Αλλά δεν θα μείνει πολύ καιρό το άνοιγμα αυτό της μήτρας, δηλαδή η ώρα που η γυναίκα γεννάει, δεν μπορεί να κρατάει αυτό 2 χρόνια, κρατάει λίγη ώρα. Por nuk mund të vazhdonte gjatë, domethënë kjo dhimbje e gruas. Pra është Osea kapitulli 13, rrisi 13. Ναι. Λέει λίγο, δηλαδή έρχεται ένας πόνος, μετά σταματάει, μετά έρχεται από 1 ώρα. Thot pak, pastaj nuk mban gjatë, vjen një dhimbje, ndalon pak, pastaj përsëri vazhdon. Μετά έρχεται κάθε μισή ώρα. Pastaj vjen mbas gjysmore. Μετά κάθε 1 τέταρτο. Pastaj mbas 15 minutash. Κάθε 10 λεπτά, κάθε 5 λεπτά. Mbas 10 apo 5 minutash. Μόλις οι πόνοι έρχονται κάθε 3 λεπτά, λέει ο γιατρός, έλα στο νοσοκομείο, γεννάς. Kur vjen për shembull dhimbje çdo 3 minuta, atëherë doktori thotë eja në spital sepse je bërë gati për të lindur. Έτσι τουλάχιστον έγινε στη σύζυγό μου, πιστεύω όλοι έχετε, η μεγάλη έχετε αυτή την εμπειρία. Besoj se të gjithë keni përvoja të tilla. Όταν λοιπόν αρχίζει η διαστολή της μήτρας, σημαίνει ότι είναι λίγος ο χρόνος πλέον, λες μάζεψε τα πράγματά σου, πάμε στο νοσοκομείο, έρχεται η γέννα.
Pra kur fillon përsëritja e dhimbjeve dhe sa vjen e bën më të shpeshta, atëherë do të thotë je bërë gati për lindje. Και όπως το παιδί ελευθερώνεται μέσα από την κοιλιά της μητέρας και βγαίνει έξω, Dhe ashtu si një fëmijë i cili është në barkun e nënës tij dhe pastaj del jashtë, έτσι και εμάς. Όταν δούμε τα σημεία των τελευταίων ημερών, είναι ashtu η πόνη της edhe ne εγκυμονούσας. kur shikojmë gjithë këto shenja që ndodhin tani, janë tamam si dhimbjet e lindjes së gruas së zan. Πρέπει να ξέρουμε ότι τότε θα γίνει η δική μας μεταμόρφωση. Atëherë do shikojmë vëllezër që mbas kësaj kohe do të ndodhi shndërrimi i trupave tanë të paprishëm dhe të papërishëm. Αυτό το εδάφιο τώρα μας το ερμηνεύει ο Παύλος, 1 Κορινθίους επιστολή, Këtë varg vëllezër, vargun e 14 na shpjegon apostulli Paul te 1 Korinthasve, 15 κεφάλαιο, 1 Korinthasve kapitulli 15, και εδάφιο 51. kapitulli 15 dhe vargu i 51. Ναι. Για διαβάστε από το 51 μέχρι το 56. Atëherë Μέχρι το lexojmë vëllezër te 1 Ναι, 51 με Korinthasve, 57. 1 Korinthasve kapitulli 15 nga rreshti 51. Ja unë po ju them një mister. Të gjithë nuk do të vdesin, por të gjithë do të shndërrohemi në një moment. Sape mbyll syt në tingullin e borisë së fundit, sepse do të bjerë boria, të vdekurit do të ringjallen të paprishëm dhe ne do të shndërrohemi, sepse ky trup që prishet duhet të vesh mosprishjen dhe ky i vdekshëm të vesh pavdeksin. Dhe ky trup që prishet kur të vesh mosprishjen dhe ky i vdekshëm kur të vesh pavdeksin, atëherë do të realizohet fjala që është shkruar, vdekja o përpi në fitore. O vdekje, ku është qendra jote? O ferë, ku është fitoria jote? Dhe qendra e vdekjes është mëkati dhe fuqia e mëkatit është ligji. Βλέπετε, ο Παύλος μας το εξηγεί το εδάφιο, αλλιώς δεν το καταλαβαίνουμε, είναι πολύ δύσκολο εδάφιο. Ai vargu që lexuam te Osia na shpjegon apostulli Paul është shumë i vështirë dhe nëse nuk do të na kishte shpjeguar apostulli Paul këtu, askush nuk do të mund ta kuptonte. Και μας λέει πώς θα μεταμορφωθεί το σώμα μας και θα λάβουμε ένα νέο σώμα. Dhe na thot si do shndërrohen trupat tanë dhe do marrim trupa të rinj. Όταν θα γίνει αυτό τώρα, Kur të bëhet kjo, τότε θα γίνει αυτός ο λόγος που λέει πού θα είναι το κέντρο σου, πού αδυνίκη σου. atëherë do të realizohet fjala vdekje ku është qendra jote, o ferë, ku është fitoria jote. Πριν όμως γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, έχουμε τα σημεία των εσχάτων ημερών που είναι η πόνη της εγκυμονούσης. Përpara se të ndodhë rrëmbimi i kishës, kemi këto shenjat e kohëve të fundit që po shikojmë dhe po jetojmë. Janë si dhimbjet e lindjes së gruas së zan. Είπε ο Κύριος, όταν βλέπετε αυτά να γίνονται, να ξέρετε ότι με πλησίον επιθύρας. Thot Zoti, kur të shikoni të gjitha këto që po ndodhin, atëherë ta kuptoni dhe ta besoni që Zoti është e dera. Αν δεν μας το εξηγούσε ο Παύλος θα ήταν πολύ δύσκολο, γιατί αυτό είναι εδάφιο που μόνο με αποκάλυψη μπορείς να το ερμηνεύσεις. Ky varg është një varg shumë i vështirë, edhe nuk mund të shpjegohet vetëm me zbulesë. Dhe Zoti na i dha nëpërmjet apostullit Paul shpjegimin e këtij vargu. Αμήν. Ο Εφραήμ λέει είναι ασύνετος, δεν έχει μυαλό. Efraimi thotë është një bir pa mend. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος βλέπει αυτά τα σημεία των εσχάτων ημερών και δεν ετοιμάζεται, δεν έχει μυαλό. Signomi, hoqi për li. Një njeri shikon të gjithë këto shenja, që janë shenja të kohëve të fundit, edhe nuk ka dritë, nuk ka mendje, nuk bëhet gati. Ο σοφός άνθρωπος που είναι γιος ημέρας, Një njeri i mençur, që është një njeri i dritës, ετοιμάζεται να μην το προλάβει το σκότος. Bëhet gati që mos ta kapi errësira. Ενώ οι του σκότους δεν το βλέπουν και Ndërsa bitë e errësirës nuk e kuptojnë, nuk shikojnë. θα τους προλάβει ο Αντίχριστος. Dhe do t'i kapi Antikrishti. Έτσι, αδελφοί μου. Amin. Δηλαδή δεν έχει μυαλό, ασύνετος, δεν έχει σύνεση, δεν έχει μυαλό στο κεφάλι του. Do të thotë, domethënë, shumë e saktë ajo që shkruar aty, domethënë nuk ka mend kokë që ta kuptojë të gjë. Όπως διαβάσαμε στην Εφέσιους, είναι σκοτισμένο το μυαλό. Sikur se lexuam tek Efesianët, është e errësuar mendja e tyre. Να δοξάζουμε τον Κύριο, αδελφοί, που μας ανοίγει το μυαλό και καταλαβαίνουμε
το Të Χριστό lavdërojmë, και την αιώνια ζωή. të lavdërojmë Zotin vëllezër që na hapi mendje që të kuptojmë Krishtin dhe jetën e përjetshme. Αμήν. Amin.